Ole, Zofa official channel. Clear tu zong zong te ama sign che bai leve kule. Tuna video kan han play ta kahi ni jan lama Facebook group pakhata ka musuak lol maya. Facebook group pakhata ron post tu post dan kan han share chuak po tange. Aron post tu hi Steve Logram sanga tiania. Heti hian post aron siama. Group pakhata ka posa unapprove du si lawa. Helama hian post mayang voin zar kota ka kala kan location lama petrol an nei shilo wangin petrol pump pakhata tlai darli le minute soma petrol ka thuna petrol pump atam to wangin helai pump hi petrol thunin kumsom vel ka kal to lo pama kan in tlar lai chuan kan le lam len chu an ri deuh haka petrol thun tu pa le scooty nei tu pa chu an lo in hial ni in petrol thun tu chuan ka thun don lo biak lena pama pa thun ro scooty khal tu chuan ka thun lawang ta hian ka thun don petrol thun tu chuan helaya hian thu pakhat mai nei lo ka thun lawang scooty khal tu pa chuan ka scooty thun hun ani ya min delay reng ani kha thun ro u ka kal lawang petrol thun tu pakhat jok chuan ring deuh thakin hak pe lo chuan heta in thun angai lo biak lena petrol pama in thun thei o customer te chu kan ngoi thapa ti chuan thatak chuan an in thun sak le maya thil danga an lo in hial le nge chu ka hrelo scooty tlan phei chu loading te ti in awa auding le a scooty phur mei chia khian lo hawin za po in zak na nge in aya upa nia enge iron ti boizia ti na lo ma chona keipo kapa pheya thian pa enge in thu le hla ni ti in scooty khal tu chu ka ba zota min thun sak lok du lawa man mo beula ka ti kha an thinarima alo ti ya scooty chu atlan chuak le maya chupa bok chuan dingte awati le a petrol thun tu pakhat po chu a pheitel ve a meichia bok chuan alo ma chon le a video a kan hmuang khian petrol thun tu staff te kha no pangte an la ni sia khatianga publica le ngal buaina an cholu tuk mai kha makati hle mai scooty nei tu pa kha lo por let vai se an pani khan an sual ron ngal don tia chiang reng mai kha wang khan ngoi a chunin ka hria ma se ariru chu ana ve khopang ai no pangin in sual pui chou mel zeta an mel rum vel kha chu kutin thlak vai sela chuan petrol thun tum tu te kha scooty nei tu lama khan an tang thupin ka ring khati zat pui tling in tlar kanoma in tipa zeta an vapan vel te kha aza puyom khop mai an pu te khan zil house thakopang mi pui rong bol tu an ni na anin hret hollo an thu le hla kha hanin sual bur na thamani pon ka hrelo ho pa chuan ka ngai to neu newa kan ram po hi vairam nen avai nang to em ayo pa zana chang te hi kan ban hre to lo takem vo in ni anga po khan tu ma lo thel tu le lo tong chuak du kha pakhat ma kanom lo ke ma tiam khan kan ngoi thap mai he po si helai pam ti mol pho tum na ni lo ti kha min lo hret sakram don nia petrol pump chu mi pui tam tak zechi sang sang kal khom na mun ani angin a thoka te pon do theina kan nga angai don hle mai ole kha Facebook group a Steve Loram sangan aron post chinani a hmunna mita lo mutu te zinga lo mu le hriat dan ani petrol pump a thokte pu khan thil ni na han sei don se in sei thiam na tur an nei vele tho mai thei boka ke ngei po hian han sei do ni la petrol pump a thok mi pakhat polai lo zet tong kam pakhata wangin petrol pump tlongai lo pakhat ka nei to hial mai mani chu branch thalai sum tuak na ti in chung koma mo zor kan tuma bazar bung ko na vai dora kan va en china makati deu mai chu vai dor pani aloma customer min lo in chu lai takhiani kapu alu kan nei tha kan petrol mang che ti in kan bana min pot tong maya leisak lo ni aza thak du ma zo ka ni chu sum don na ko nga te office a thok chung changa te dam do ina thok thleng mai hian min mamo tu te laka kan che dan dik lo wang le kan ti tur kan ti lo wanga kan mual pho na a thlengun tamal mal hle mai hei hi min dor tu te kan kher tok lo wanga ni bera
kan hna theuhte hi pathian rong kan bol vena ni kan ti ve fo maya a tak taka chuan kan hna kan duty na konga hian atam zawk hi chuan pathian rong kan bol lo na samaya min mamo tu te beidong le ril runa takin kan siam zawk fo thin ani ama ero chu fel tak tak le polite tak tak ero kan na tam tho mai hei hi karil ru om ve fo mai tuna i hna tho mek hi pathian rong bol na a ingai tak tak ani chuan midang tan mal som na ni tum ngar ngaranga imwal pho khat le ang ti hi atam zawk hi chu power kan nei ve na china kan lo in luling ta thina midang tan amal som na kan ni na tur hmuna midang tan har sat na kan lo siam sakta zawk fo thina kan in en le ta tul khom mai vai dor te vai sumdong hrim hrim te vai mistri hrim hrim te kan rama tam lo se mo nong ve se kan du ni chuan ILP chu da tharila poimo pakhat chu keini ho hian ti tur kan neya kan hriat tuangin vai ho aya kan sumdong rual ten customer te an ngai sak buk hian ni poimo chu ni tin ayuk ba te za na konga po hian kan tlanhiam tabok ti chu kan hreve kome emi konga po hian chhungkwa sikul le Sunday school thenga kan in zirtir thara tu khom mai a top nan midang tan a hrana mal som na kan bani thelo ani poin pathianin ei kan hmu nan hna min pe a hei hi midang tan har sanna thlen tu ni lova mal som na thlen tu zoka kan hmana poimo a diklo taka kan power kan lo so khum na tur ani lo ani ti hi I hre tharangu kan han ti ani e ole video kan hmuang khan tunge dikzok ti chu hriat har khom maya amai ro chu he tiang mual phona neu neu hi kan rama hian a thleng tam to hle maya he video a po hian petrol thun tu hi diklo ti in kan pu burani lova amai ro chu he tiang mual phona thlenga hian asum dong ate lamzok hi adiklo zo kan ni fo wangin kan lo film khurna tur lam hoi kan han soitel nual ani ya he tiang thil hi thleng tam to lo se social media chak to a CCTV atam na sa to nen mol phona second tamangai to lova sual le diklo hi chu ido zelangu ti in clear tu te kan hanin cha ni e ole kan channel zo official channel hi khonga ya min lo subscribe saka min lo share da sakzel turin clear tu zong zong te atop nan ka han ngen du chewani e kan channel min lo clear saka wangin in zawai chunga lom thu ka soye